Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. At the time when the disburse of that salary, do you think that we will get our share? Jamala will be there. So if you don't want, we have to divide. Who is the loser? Bakula counter manis life. But bubu pun mi yang ni kau ada ngong untuk kat yang Hakani kasi lah na kasi bani hindo ngasong yuta yang lelei lah dah piong utau besarnya tu ko ada rupun mi bekalok tu uru ko kloi bani le anta ki kon yu kloi ni le ki kloi tambah ya supun mi order tong cheni ge di baret bak ni bha ke jing ban ben ka dei de tang ye kinong hikai uang ruh na bahkan kamlong transparent ke kami jauh. Wat ia lagi rukin laban transparent yang dimut man transparency di Indonesia. Don't you think that we are primary teachers? You can direct and order us to do whatever you like? No. If the government will not withdraw this MEG for the deficit, Secretariat and all the 3 districts will be there someday, somewhere. We'll decide, no sir? You agree as president? We'll take our decision 3. Yes. And we have to. Okay, people here to lang nga siya to ipi. Kaya gajing ikran na po commission nga kren ru ikinong hikay. Bangi ong ila decide baka ong ke sarkar balabun than ki association balabun than ki secretary of teachers. I agree. But kita yang yang tapi tentang mengapa kam keren. Hawe ni kita kat lagi dan balawan rawat ya gani ki isu banauan management. But habang ya keren ang ta kay ka pamilya keren kalau bangin kelas tang art lagi category of teachers. Government and deficit paten. But ini kita deficit ni lawang lupa ambang bubukulan kumjiram. We are already semi-government. Except pension. Tindray wat menta. Nadu arnajar sipo. Mim dan pension syo. Tinggi biang bat ngirengkat. Usah government menta patung ong niu arnajar sipo. Arpuwe arnajar arpo. Kaya sungkain long government. Uyuyok pension. Ông phao là đi dọ quan hàng niên bắt tay nga hada anu ke close pada kenu ke ain ke pekiyo pension uya yo tu ke NPS ni kata yu keren ko ndala po itu jinge one what decision halo jong kani kay ke bang keren kalong ya kini ke SSA kajuk kanang kiu ha kajuk start kajuk teknologi sampai ha kejala jungi ni ba kejanang ni start kalau hair sekian ong uin plan kuni hikai jong kani kasan apsta kebayang bani persa ya sarkar kejing dawa jungki badai ban penduk no ya ta kejing ban praditai ya ki school ban aski rerushment but nama kampen penduk la yakini hikai bodi ban hikai nang ta kejing dawa kaji golong ba kini kai bu IT net manusia taki sena school khantam ki khna rit nadu ki kelas rit ki KG manta yi bakimi pai ba nadu ostai na po jerut banwan hani hapo akaba penlong ba kenduk mosiang ya yakini hikai ba kasih government khantam ya ka education department kini kasang kamkwa bandeng ke sarkar ni kabeng ki kam jongka yang jingle jongka kipen i di pesnguru ya kata kejeng sanction jong sarkar ya tak bisa ka i di pesnguru ya kata kejeng sanction jong sarkar ya tak bisa ka bahe ban penkentiu handai ni ba menta kalan nang her aja ukna nang start unang biej kini hikai kinang penjana isu kina asyuk ban penjana nama lapu laikan jadi kenduk jadi lara ik plakat berkibana tengnya pai ya kai ka subjek berkai kata dama jadi kejing lek baksa berkai ke berkibernya meladak kala persa ya jadi temu jong dikai minta ban penbahai kena sul hawi ni kasih tidak kan kaplo rangkap lagi
khung lấy buôn ya cái này cái chinh quan ai mình xiêm trong phi cái chinh cái sàn cái trong phi các bang ngapan tao cái chinh semua yang play try kan ra ubala pha hangi kinong hikai ya ka sap ka phong trong isar FC Julai ibawat hakarta yang ya lam yang kinong hikai khung lấy buôn sar tu play try kan ra kapadai baca kalau ai ka pernai trong kan ne ka stiat ke chongi ngayang hang ni kum uway na kinong hikai school LP school government ba kasiat chongi karang satray po president ng Pachente Hills is Lucas Chan is president ng karong niya perkat bat nidam kicing sumokya nidam lu kicing sumoleran kum kinomikay balay pangipoy kumne bat balay pangilong kumne kamtam hadian bag sarkar kaayangi kato ka discussion pepa saman ki school nilai amir cengok nilai discuss bag nilai video cumut bag nilai yai sibuan gitu bag sarkar kaay hoy ngim persya ya bro hendrai yai kumboy na binagay school government ngayi kahoy ikum makam kata yangi hendrai kicing kenok sibuan kadang nak bertai cumi kiang ke school government kiduna enrollment ke school government kampiang ngong yapi kampiang kumlakan katay ke school kebahikai mga ladap sampusnam hausnam arajar kanyo ngong yapi ke keran kebengiyok na ke education department day tang hausnam arajar pusau lailak tengah katar kedikeripe kumne ngong yapi day lang school cunga can barok di school government apa state cungi ke sarkar ke siu tangi ketulop kam invest AA lu habi ada ibet infrastructure nakamanda arteli ki classroom njau kali ki kelas kumno bikbi lenti ni bat ai kata ki education ke bapaka bat nolor kata ngidam ki school kemudian argot dan kemudian lainot ngihapan sencari kini ki kena mau yapi ngirang kicing sungkya ngirang kicing terang mencakri ke state mencakri ya ke pulih putih ban penhek pensan ni ki kuan ki cungi hagani ke state ke biye ke cungi handrai ngong yapi kamde ke besuk ngong yapi ngai ngoi ke SMC ke school government repair bat kumjur kini hikai government kiba lani kidan argot ki say nagtulop cungi phep biang kinong hikai sa argot lanyot ngasih iya kene kamdai tu kene sekali hikai government balik ekata kino hikai school tu pusat ki private institution ki lek kumne ngam gapat benar kanor ke department kapa kinong tray congka ki siu tu lopiang dia ki paranong tray like kinong hikai school government bat no hikai school deficit ngong yupi ngai kicing yoro hagane ngayen nagamenta kumway na kinakay ke besakri kining state ngai yoro yo para yo pagka ya ki para ngai baro bangai bi sipon kicing betut ki padon nagamenta chungi kinong hikay kamdai tangine bat kumbangi kapau ba kasurkar kapeluk ngong kata education department kapeluk arajar siswa kendai punyau lai poin lai kendai kror man kesenam naga benta katulok jom kinangka bat kumjur kinangka college nakata nyuspa arpulai poin kendai pisau kror lagum noro kiong lai pulai persen la ai na kabenta kinong hikai government kumbangi pioi bat kumbakapau ngioi na kalam ki department kamta to secretary badon buram jong education department ula sumang ba basiu ya kane kacing siu sipon sa ki private institution bat duna si ki government institution mau
pi haka blok jongi mau ren keneng mau kenrau ngidon tang Ondon Deposit School secondary higher secondary ne college ngidon khat santli ki school government hap kito ki nyapo prabu kli kisna te balai kin sumong mensiu kata hapa kini la majority na kito kisna la sab kala sekri di kino kai deposit dekin kai private balai bangi perkhat biang dah kawai pat korkom perkhat balai bangi happy perkhat ba oh noi kai deposit yo adokan no khat sau spa nyau pulai poin sau crore semong ya kata repeat batkan kalau teliki college government kita nasional bari kiwi jaga kalau teliki school government kita kiwi ngasno ko bang sekarang pasya ko way ni kini guys school government ngaku haben keren ni kisya namar banga ko way ni guys school government ngado na school ka barit ka bagandiat lut kino kai ka pangala pelut ka bor ka sor ban syakri ki kenang rei ko iti tang da ko bor brio chungi khem gitar khem infrastructure ka babiang ngimla tenamar kata ngap habangile chapai office ngiyoi bagi office kajongi kiduna kinong tray ini syong thai katu kapos kala ban kin pelong no ya ka kum ka MEG kamot Meghalaya education grant but anda haba kala lompong ta ka sarkar kan pek ka kum ka performance base ka kum kumno baka school ka enrollment ha ka school nang dapat ki infrastructure ladang ipet ha ki school nong kendang mo ladang iki naman ki ang baka enrollment mo nangipit wat haki school ha sorong iyo ya kajing ya jam jong kalway nang school ha ki way school but kani ka kajing ong jong ka sarkar ka performance base kamlong kamdan kata ka clarity kamlong shy yellow lada yaki deki kena lani yaki nongi kai but kani kana kani kawan ra ya kajing e na kabenta jongi iway piway nang kai ibansa yo ya katakan kam hadin jongi ni dona kini kajakat om na mentak ke jongi hendrai kumjuru na kabenta gitu kinongi kai kiban sayo kam hadin kumangitip aba kinongi kai kumenta iban yo ya kakam hikai ki haban invest hakai akabaki haban puli ya ke dialet kin haban puli ya ki pendet ya ke biet ban menta onda habaki ladat ya kita ki kos ki jongi kado ladaki yo dakataka ka gran ka ngimtep kanukin ayaki hatu kita kinongi kai ki hun ngatrai kinong hun tingi dan ha ni jaka bangin persya ya kata ka MEG ka badai ya ka continuity mo jong ki deposit teachers bagi kuat baka ka bangi ngimdan jing persya ikiway mo hendai ka bangi kuat kalau baka ka bangi ka pos ka ba ka sarkar ka laai kamdei ban kini nangi bakan ai pachikiwe hendai ni kerpat ba ka education department katama puli puti kan wat ya gilat kumno bakan la ban ai dan ni bakan upgrade ya kiwe pat ki paranong kai ki badai ban pek hakaliang kapuli kebuti kaba kadang ketuka jingong kaba ong baki bidang yo ya ketuka ko-order dan shen bagi ong ba i haban le assessment mo ye ki kena nado pre-primary hado class 2 kalau ke ka bangin nomla ban ka ladang isu yo dan ko-order kalau ke besok ndrai ban pentri kam ya ka pade kalau ke ba namar balik ladani pek baha kidon ki school ki badon tang iway inang hikai nado pre-primary hado class 5 kunogen nilaban ay kata ka formative assessment lani ka formative evaluation kamawot kapangi hak ban pek yaki kena kumno kile man lakawe ka behavior ka jongki during classes then only we can give them grades. We cannot give marks, we have to give them grades. Okay, here even in open school also
Kidan ki school kiba ngimdon kinohikai nado pre-primary hado class 5. Kidan ki school nado pre-primary kan long rengot. Hendai kidan ki school wat hapo hangi hasoru kimdan nohikai. Lada ngikerpat ke lada ka sorkar kan pek halo kata ka benta bangin la wangi kinahikai nungi kuai te bakata ka jingnang jingtep mo kata ka education ka rate of education ka percentage ka education kan kiu oi pi bandung kwa barang hot nangi ni kwa be kata ni don nama bangi ni long kita ki bamol ya ka future jong ka imlang salang bat kumjuru ngan kren kliat deru nakabenta kato ka area di ka aka ka bathamulang banamar hapo kidan ki SDSU ka baki kinaiyo ya kata ka order mo ka ka order ka baki baki la pelai ka 46% kad bayani padang ni niyo pentang ni dang yo ya kato ka 43% kamot ayu kata Atu kata ka sorkar kaya kalong mo kaya kamdan laut daningan nganong kran nganong tempo ka sorkar ndai atu kata ka education department ka don mo kata ka jingya pair wat hapo tang hapo ka jalla baki wegi SDO kiyo bat ni shani support shilong inumyo bat ki habaki ai kini order ni kwa ba kan long mana po ke education department ka badipek ka tenat kuli puti kan der renti kenapa kan manra ya ka jingkul mar ya kinai got very small man but powerful like atom bomb ngai ngaret ngai ngasak kum som kan nai atam di ngau ngan su keren yo ngan su keren got jin la ngayo di kentar kim sai lo kedar atam ngawan ande kumwei negi nong hikai katu ka jing pesang jong besokan ban pengelak kumai no reform transform di ong ya ka school bat nong hikai jing seu nong hikai hagi school kita fair bahkan kita it will affect right from the primary level up to the college level. MEG it will affect right from the primary up to the college level. Te swam ngan krenter general people, ordinary people, kung ginong hikay belalong educated, kung ginong hikay belalong qualified. You support with the principal and also VV system. I'm from the sixth school teacher. But ngan siya tu yapi kijing apan kalong sepnang sekendau hapdang di deficit ad hoc but SSC naikkan government with due respect itu isam naikkan ya ke government school kalong sabar yang dijadikan sumpah maaf yang ngasa wanum sendiri hakap kam nikai kakam kaba kamlong more attractive kumut kaba kam kring deh kaba di baro hikwa mani government teacher kadai ke deficit batbah kabah tulong kababiang ligin seo kadai tang hagi deficit school batbah but ya kadai deficit under the MEG the government will try to do away with deficit school system but kata kadai gini persa yung asa balai di lek penduna balai di lek wengno penjakno ya kan sistem kebalong more attractive system more benefit baik ngimla banyarap yaki namar ngide gebri sarkar ngimnut banyale ego sarkar hatu kita yang akan nongren nang dapat de kila lech politician kila lech kila ya rapai amdan jingkernan syu haka kaddo di Allah haka kutlah magsih hai saka amsta bat kapsta mau subashla pada bagi wan siyeng jeng sangut ngau yaki nyakran bat hitang sangut longi lada kuate kong all of them
They have convinced the meeting on the 10th of November 2017. We have the meeting here, and all the teachers, 260 teachers, not even a single one absent on that day. Kim Shin Pep kiwan lut barokhe. Bat nga ong ru yaki tang kani ko wei. Ka ha kani ka kam ke chopi. Rei la do blai dan ringkat pat na. Ngan chok ni ka kam chopi. Bat abang ilek Supreme Court ni la lei. Bat nga ken mau bahaya ka tu pesni. Ha ka bang yang hang tu po Supreme Court. Ka item jungi ka item number 18. Bat abang wan ki chief judge baru ke itu Supreme Court kisong laingot mengapa di Aldoris ni dan hantai bat aka file do nang kong ubret baru bread bat sin bala bread kumut larem ngongi Aldoris ni dal poi the number khatar ngong kani ka kam ka e ha dongin duai I duai la ka jong nga duai la ka jong bat na sipan mau tang ki lan ki bang duai. Oh Lord my God, let this thing will not happen to us. But habajia nalapoy ko katsan riu upek but upek yung kataga fay mau pakis yung kataga kae dip upu khop ya ka but kamut kalain poi kat nyo lain poi kejungi katra ong judge. This is All Meghalaya Primary School Teachers Association. Uyang amit sigal unong yasay an jongi uong yigini gikantin. It is the strongest association in the state. But tip nang ta kaya but manubo pelain yaki. Kadai ka boru blay lengba ka absta. But menta kigan. But ki IT ndrei. Dan sekat tu kat ni ki balalai ki ong badi ban laki kam le ngapoi no segini kejing ki na kai ki bala pelong ki ban ya kini ka rally bat ban ya kini ka procession kecuba kecunga kalon maha ban ya kendiat perkendiat line by line la ni ka phang by ka phang hakan riu tarik jauh benai January 2000 mga presiden niawan setay sepo keren baru way na ki principal jawab ka batho kumni ba kitu ki bedro ya ka GIA kidai ban song thai no da kan riposnem syakasan puprasnem nomor banyak kali keksiu ngapersyang menpik mobile mo only presiden ngamtre ban pek ya ka habasong kali ngan dala poi siyeng ngan sepuli ya ka banda mo poi sepul hayang bertulis syai kani kalakta sisya ya ka jingbut berkat ba khamtam ya ka mensim ke jonga ka banga perkhat na ka benta itu kinong ikai ken ki badai ban song thai no anda bakila dak san puprasnem hakal lai puwe trik jong upanai march arjar arpusam ikong si kuning ya dan ketim kejongi ke pangiji selok berbo naga benta kumnu bandra ya ke puram jong ka session klan ong 8 AM the next day na tho ya kali ka shit Om su-sumi bupeni order Namar uni uday stentli Ngato direct by Shaw Minister Bat nga ongi kini Ngadala pentrikam Ya kani ke order Kan plu ke sekretariat Lingba jongi kinongikay Ngam ko aban itu ke ay giting ya keren Namar ladan dikhat bong na kren su fi ba sulai ye katu bayo ka penmong ye kita ki bayasya bat hadin bangal tho ai gani ngadan ka jing ye kuntu lang bat kinong hikai
jong kini kibat arah Siko hagate ke office rekam jongi ko kedai Papadeng mengenang keren walaupun minister dengan orang Basulai. I just want to inform you that the government has withdrawn. Di media kita hang ni nak try ke keren ya kali kumbak kalong. Wang uru. Okay, thank you very much, sir. But I want to have a hard copy of it. Kemudian sulit. Bakin yang tang si hang ta hadir tang kendai terik kalami kan notification ngaset lenggo bahai kini notification kiba ong bawan poi lo gubernur pada duk kando kan ustad rekam ta gubernur ma bangi iru bo gubernur tu ngiru dang haban wat jing yarak nagibe pat nomor ukap de kamsu reng halai de hindi tinrei ni pat itani kaba ong kumne the notification issue by the department mo kakum gani gan notification bala ong na gubernur bayakan ni ka 60 to 58 years has been withdrawn mana bajak hak tijok am style ngakeren ni bi omda ka basukran kecil ki media bi kwa ga pengkret abu gini serial ba but hadian kata kabar buat kami kali karali balai. I think I have to mention, sir, please don't mind. Nomor ba napok garu skill on what nukran MOU. I'm not going to talk about MOU as I have been bound by the whole Garo not to speak anything about MOU. But I just want to say how this rally start and begin. Kadai hagakat kendai terik. Haba ke serkar claim the tip kini ki accession without your knowledge, no? They have signed the MOU handing over the 20th government LP school to the NGO. That point came, the second point, why we are here. Kamdai bapenong ya kata, we are not hot, but just to give you the gist how we are here. But at the end we have moved, no? On 26 June, we have submitted a memorandum to the Chief Minister, and the Chief Minister assured that we will look into it. And it happened on 18 August that the government postponed the implementation of the MOU. Artali. Kakaru badai ka jingjab jong no, ka jingjab jong ka amsta, but we are in one banner. Postpone, but we don't know. We have to be serious. We have to be very careful. Maybe at any time, when the 2 months time lapse, maybe they will implement. We should stand and unite together. That is the second point. The third point is MOU, MEG. Implement MEG, then Pinong Hikai deposit kibadang dan haduk kerta kabaki kidang tray kanum kta ki oh kanum kta ikom kanum kta mis bikonya ndai ngapat kumunong yalam mujong pi bala saupu laisnem ngashakri ngapek ya ka future jong pi kinong hikai ba ka future jong ka education na po ka jama ka jongi bat ngan yale ru hadu bakut hadu banginda cok dia ni bangin nom ID ngadan apa ke commission ndai minta mariami ngani ke MEG ngam Julai attention kan mento ayu yang mangan lek ke MEG mangan penbut nam ya lagi bangar ngam menjur ka kilo ang kitkat bah kat lai telik han over ya kani ka report jong ka commission
Hau Chief Minister Barakati Sendur kinong ikai kita lijak ke dur basulai. Tengah day bancak ke nama ngam kuat ban be tak dor yaki kinong ikai. Halo jong kani ni tren ban ong ni kinong ikai. Oi nasukmen mah nama hakakat praterik habangadan na joy udan way rang bara bigre kanu suaben pelach ikot kubor suab ni yang pakhna ngal ader tek kabyang ni kambyang ngong kabyang bat kita kidei ki bangala grum yaki ni sawat sarmut nang dan ki bakwa bantip ndrek em ka session jongi kan yaim kat bagi kemat ki jama kini la dengan melasu ban yai ngan par seketik office dari kamu ke sini bat na gamenta jong pi kini ginong ikai himdei ban syakti menin besi kadang ni gue ke order mah kadang ni gue ke order ke bawan na director mobile ke baong kumni baki tu kisko ki badan barok khat hakawai ke kompos kidai banlong no one management nang ta kidai banlong one managing committee mo also on and so forth nang ta bat kidai bandan one school fund. I'm just cite an example. I think the president and Bakulat Kongjiren, the president of the MCTA, if I'll call him here, I'll just ask him only one or two questions. Sir, are you married? He said, yes. How many children you have? He said, 4. What did I quote? Okay, Bakulat said he have a wife, no? How many children they have already in working and serving in people are trained? Kanut. Lie. Let's take a sample of Bakula Kongjiran here. He have his own account. His wife have his own account. And his 2 children who are working, they have their own accounts. So if one of the family say that all of you will come and bring into one account, Bakula say yes, his wife also yes, and his son also say yes, 2 sons say yes, that 4 of them in one account. Bakula has his account of 6 lakhs. His wife has his account of 4 lakhs. His 2 sons is 1 lakh and 1 lakh. If you add together, at last his youngest son will say, let us divide into equal share. Do you think Bakula say, no, mine is 4 lakh. My wife, mine is 6 lakh, my wife 4 lakhs. My 2 sons 1 lakh each. How come we will divide it? So the one who has issued this order yesterday said that only one account. That means from higher secondary, upper primary and lower primary will be into one account. Okay, it's all right. But what happened? At the time when the disburse of that salary, do you think that we will get our share? Jamala will be there. So if you don't want, we have to divide. Who is the loser? Bakula Kongjiran and his wife. But bupun mi yang ni kau ada ngong untuk kat yang hakani kesi lah ni kesi bani hindu. Ngasong yuta yang lelai. Lada piong utau besarnya ketu ko order pun mi bekalok cung uru ke kloi bani le anta ki kon yu kloi ni le ki kloi tambo yo supen mi order tong cheni ke ti beret bak ni bha ke jing ban ben ka dei be tang ye pinong hi kai
tangi ginong ikai uang ruh na bakan kamlong transparent kebi jong wat yala di rukim laban transparent yang dimut man transparency di ginong ikai. Don't you think that we are primary teachers? You can direct and order us to do whatever you like. No! If the government will not withdraw this MEG for the deficit, Secretariat and all the 3 districts will be there someday, somewhere. We'll decide, no sir? You agree as President? We'll take our decision free. Yes. And we have to. Okay, people here to lang nga siya to ipi. Kaya gajing ikren na po commission nga kren ru ikinong hikay. Bangi ong ila decide baka ong ka sarkar balabun tan ki association balabun tan ki Secretary of Teachers. I agree. But fikir na yang nagaliang jang pi itang mga bakam kren. Hawai ni dekat lagi dan balawan rawat ya gani ke isu banauan management. But habang ia keren ang ta kay ka pamilya keren kalau bangin kelas tang artli ki category of teachers, government and deficit paten. But ini ki deficit ni lawang lupa ang bubukulan kumjerem. We are already semi-government, except pension. Tindray wat menta nadu arnajar sipo nim dan pension syo. Tingi piang bat ngirengkan. Usah government menta apa thumong niu arnajar sipo arpuwe arnajar arpo. Kaya sungkain long government. Uyo yo pension. Ông phao là đi yo wan hang nin patay nga haga anu ka close ba ka nu ka ain ka pakiyo pension. Uyo yo anu tu ka NPS kata yu keren ko. Ndala po yu jing wan wat decision. Halo tong kani. Kay ka bang keren kalong. Ya kini ke SSA. Ya kini ke ad hoc baharo koy. Ninra no iki ha katay ka deficit paten. But kin yo ya ka scale of pay plus DA. Kata ka di ka jing keren ka banado ka donut ka jong akum dekat jong ka commission. Nrain dalam ipat kay ka report baki ay ka tung sni ngam tip show kiway ti kila iyo. Tang baka ay ka bami. Kiya kemen. Kubang iba kular. Ya kemen banyo ba MEG ya kemen. Kiba kam kemen nang nepa. Kidai ki Kidai ki management te. Namar balay. Ba ayo ban penyat haladi. Te try kat no tau management. Ulah ban let. Dia ko papatam. Baik bah